Sve biljke koje gajimo u svom dvorištu, počev od travnjaka, žbunja pa do visokog drveća, važno je na pravi način njegovati. A za to su nam potrebne i namjenske mašine i alati. Danas govorimo o mašinama i alatima koje koristimo u proljeće, a napajaju se na električnu energiju. Početak proljeća predstavlja optimalno vrijeme za radove u dvorištima i okućnicama. Intenzivno se planiraju i obavljaju vrtlarski poslovi, uklanja se zaostalo opalo lišće, drveće se čisti od oštećenih grana, a također se siju i sade mnoge različite kulture ako imate baštu. Za sve ove radove je neophodno nabaviti adekvatne alatke i mašine, a izbor mogu biti električni ili benzinski agregati. I jedni i drugi imaju svoje osobenosti i zahtjeve pri upotrebi. Sa lepim vremenom u kompaniji Cerovo uvek se javlja veća potražnja za baštinskim alatom, kako ručnim, tako i električnim, benzinskim i baterijskim. U našoj ponudi možete pronaći brend Iskra, za koji smo generalni distributeri za Crnu Goru i koji je svima veoma dobro poznat još iz vremena bivše Jugoslavije. Njihov baštenski alat se deli na električni, koji ima napajanje na struju i, da kažemo, ima svoje prednosti i svoje mane. Naravno, problematika je u tome što je neophodan izvor električne energije i što je u suštini kabel koji se nalazi u blizini mašine i alata uvek problematičan i može često smetati prilikom rada. Električni alat je cenovno pristupačniji i to je u stvari njegova glavna prednost. Što se tiče sljedeće grupe proizvoda, to su benzinske mašine i alati. Da kažemo, jedna od tradicionalnijih načina napajanja mašina i alata jeste upravo benzin i najširi asortiman Iskrin jeste upravo u ovoj kategoriji. Naravno, u ponudi imamo i kosilice, i trimere, i benzinske makaze za orezivanje žive ograde, tako da je zaista širok spektar asortimana. Što se tiče kvaliteta i cene, naravno on zavisi od kubikaže, broja konja motora, isto tako zavisi i od vrste motora koji se nalazi u samoj mašini. U ponudi su nekih 5-6 vrsta trimera, a čak 14-15 vrsta različitih kosilica se može naći u benzinskom programu. Celokupan asortiman brenda Iskra možete pronaći u našim maloprodajnim radnjama u Baru, Ulcinju, Sutomoru, Podgorici, Budvi i Radanovićima. Kako proljeće nastupa, većina biljaka u našem vrtu i dvorištu se priprema za aktivniji period, pa je vrijeme da upotrijebite adekvatne mašine i alatke kako bi im pomogli da spremnije dočekaju toplije vrijeme. Iako često ima mnogo posla, imajte na umu da će uskoro sve da procvjeta i da će se vaša bašta i okućnice ispuniti raznobojnim koloritom.